Nyapolana atarga ka pasu ngoma da bolmo baso ablan chen shele ne tira la bla shele mbala nya bla bi bla a paso ke nai to man yiri yebon bila yalla karal lebgo to niri yetem yalla karal lebgo telefonu la na pandana be ba ka ko mala Mr. Ibu badoro da pumpolo na ti yelo yello we lebu pune anyela ni fo karlo mo sen go da dama ama sunyu zoga kaniri no yalla kamza nyum bodo na baso be na dangarle ya anya ample pi Michel ma bendia niri yuna look shelma ay be bank no be dang chale do ko zo no to mo ala la tabgon samgo to zo Mr. Ibu ngunda mi la yello yalla karatal halle bugo ka shale o da bod no sala yule beje di shirin yala pambane yara shamma su ka kanama wa arlan sai nya biya solo san tibja nunen kul kwa yalmangle o ba yalgo da shir tumtuma Mr. Ibu da le tangna ko nan ma mal jilma kamal darsa ko yi yel shel kan son ko to nyele nan bankene do ma to tel du te kan bayina ngam da ka bana yidan bama alar bo man buto gbaro wo ya karna ha ko buna wato yo famu nan buha no buto dura wonce ka bana lu famu tama on nan ma tib nyanga to ngo pa da to ayir mo kana ti yel tangna ne bo bla nan yeda ne bo yidanam bo pa ba zo do ne bo yidanam la ka ya dure Mr. Ibu wonye tangna ngo da shir zan pa bo nyanga kar zalzal go yidanam ma ba sariya wala ya bo pa so yanzu mana jin wasan bani kabo twan ba ko na yidem biye sabiye to kiyan to hal karate bi don so yan saniya da ban la da baye katina mamma yan pa o pa zo karze ne bo sang mo song nto tol o zo nya o bashir saya do me mandir won yo sabre wono wumna da kala o ba yel wala pil tuma tumbo anya yemo pambalba ibi chabe shayin nan yemo de be ma pa ma pala mun yan kana gido zal kuma ku to tir taramba ka bi tinna da dokon banale ni won jamburgana wala blalore ni muzaka jakko pelm wonto ni boble sini ngobya san pala station Mr. Ibu shito amani o mi go transport biela lo yine ko mi loto kios te telajin tabtaba to chala ami bani mi ka for dagbal sini lo kam bo ma NS production sini pal no yala usanda